hakuosha nao nindi wanta wa mwiwuru ni wa hamaseki wejima anawunyinki dichi yenu mwakerishi atombanji munyunza yejima mwaka yijimiki mwijina da tata ni da mwana ni da spiritu wajira mwaka itanyishi kulonda ahembi yuma yejima yina yilejenu ti yenu aminidi nenu mafuku ejima ni kwa kakomina nyaka. Twalenuma zukuma tunge jima twalenu o twalenu sangu yaku kenga kwa mwanta Yesu twalenu o twalenu o twalenu. Mwana tunasakile mwana utia mjimbwa wahi shoro kwa wanyine chunza kwa na mjimbwa batinza mbwe kala yo mtwasoje kusakila hapo mjimbwa Yesu Kristo waosha nao kudima kwa wana kuosha nao amwiluka onzambi kudima kwa amwiluka onzambi bai na nyuvumbo ngana na mensu ndikuiluka kulema kwa nzambi helanga kulema kwa nzambi bai twatereka kumusendela kunyuvumbo elala kumwona wao nako ya kuchechi ndikuilanga kusenda nao chikuelelo chejima watela kuchisha hariyena na kulondeja nshimbi ndi muna mujaya dafumini ya kutemesha Yesu Kristo kuizana kutwila nga kutemesha la mwanindi Yesu Kristo na kuizana kutwila ngahi na kuchuluila kulonda chuka mwoni kuila ngahi kuhanda kwa haya yaka so ni nechu twatereka kulondeja nshimbi ja Yesu Kristo muna mwawosha mwaka chuka wani chikuelelo cha haya yaka kuchwamba unsa wa kuchwamba anawitejo wani twatereka na kushimu na unsa una wasonekao mu Bible necha natangi shimgo tunantishi kuona kankasha mazo natangi hela tupetura natangi dunela nga enjoy nami na wena so tuyena kuikana chikuelelo antanga jam this time hijidea gaimu ya makumenenu idea kama kumene nekula nami nakete kumadi ukasumukanzambe ngane echa natangi shimana kwa mbwambra mkumwiwo ukasumukanzambe nenzidelelo ngana kuizana kuwanenelelo amdina ke kwa kubala mukanzambe nda mlenzideni senda na makuelela wadinga chengena mkanda mwasone kanindi I'm not going to pray for the world but I'm going to pray for the chosen one so twatereka kuiluka kanka careful Bible kushanku mana kulonda chikale na chikuelelo nzambi kulonda chunyamuna age madimudin zambi by this time nzambi na kuyenda shakwaha yuma yawe na kwenda mkuwaha elanga labula kwikala mudi Yesu Kristo yuma ina kushupa kwila ninde ndimu na hologa demu na mwibukuda kwila mwamkunkulu helanga odimudin zambi by this time mwana kuwa namkuwaha makwa natangi mdema shikola makwa nelimudenga na sangu yankahi ya chikuelelo so Yesu Kristo osha ni sendeno chikuelelo chei leo na sendimu chimawe na kuisha hadi ami cheji maji jakekala jaji wahi hela ne kunona chikuelelo chei ukuchijimbesha mavulala kujimbesha chikuelelo chao by this time helanga nayo na sendi chikuelelo chei na kushadi nzambi ni ukala chikuikala mkosi so ngamwana ni kwatu kumazweni mwana mwanda Yesu no kandafwi awosheru mukanda wa Mateo chapter 16 ngamwana tiye nchini kutanga Mateo nderi necho chwatia mwana Bible ya mero ndedi kuti anyiki Bible ya lunda mona Mateo chapter 16 mna woshi nenu mwanda Yesu nindi weshi makwikala mdiye na yume yeshi mekwikala yaiwa ngamwana tunafu dollar champesha okay Yohano chapter 16 matanga lunda as I just trying on English too much English yeah okay on over and we are using English ila matia lunda nezo yeah now Matthew chapter 16 verse 33 now ngamwana china hoshinenu mwenimu nalo ndinami mumoni kuunda mudani mukumona lukadi mumpata amuno mwishina ilanga tiyenu kuwaha aminemi kimpata amuno mwishina mushindu mondeli now these things have spoken to you that in me you may have peace. In this world you have trials, tribulations, but be of good cheer, for I have overcome the world. Kosi mwasune kai mwanta Yesu nindi neona mkoreri yena kuhanda kwe hamaseki kuikara kwa kuwahi ukumona yuma yejime kuwahila chinjira
na shimu ni nindi neyo kumutonda yena iruka akune anthu amavura kuhera mpinji kwao ni yumo yuna kumone ikuwairako kosi ilangi nimnadina kutanyisha hano nenu mukanda wanzambi neyo kumulondera Yesu kutangira mni mashikora ni yumanyi inehi mwani kudaka Kristo amavulu anaikasilero adi mukale hiya na inu kumashikorako hansangu Yesu danyi da Yesu ichine kuti ntangishiro ya mchido chinga mbabari nayo mulonga kuti anthu anakuhengesha izu da nzambi na kutsamba nekuishi neye una mkweleri Yesu neye unekale demu di Yesu yuma yeji mama seki kuikara yanga ya iwai awane izu kuchipatela makwawa mkwelela de Yesu mulonga tichena katiru mwanta Yesu nindidi hano amaseki mukumona Lukadi mukumona Makabi nindi naleti ndombu ya ineni hano heseki neyo kumkwelela Yesu mabamju yako kuhera antangaje yako kuhera mwana wadisamanga nekujena ndiwereka bima yanzambi kubadika kwa akwao dicho intangishiro ya mchidomu babari nayo intangishiro na kutangisha wantu amavunu na kutomosha kanekuishi neya kuitangisha antu charala antu akuyilondera lelu kudantu mukutangisho chakuinza nikuchipombero chichenyera ku overland kumadiko wima yimuna inalonderu kumweka nane akashaka mako iya kufunda dichina kuidimba overland aina ina kuidimba wantu natu inanki makasa kuronda kuchi mtambuli spirit wa ajira eri mutachikosha umadimi yuma yejima ikarewa hintrambi ya satana neni kuyula ha nachi kwa mnenzi nechina kuitangishawo hakuila muntu akayi muyulu neye no chimundi china itangisho eno himu ndimadilongesha ko ya muyulu tani ndikanda amen idwa shilanjila yami madilongesha de yenga nei nzambu kuite jininde ni mufwirelo hakuiteje hakuyula nindi ilation kuma isatru yikulete sha amini kwingi muyulu da muku mwakula nende nzambi ama stages I think cause tunakwana kutanga tango anda chuli mumwerukire eneni madilongesha de chuma chuna dilongesha watera kuchivula mena wa watera uchiriki neto neona ko yakumbaka mutuna ko yakumbaka mubasi wekara wadilongesha neto na sendi maindi yejima hera ne akula na una ko yakudi yona twesh kuvura mena kuna ko ya chikuletesha mwakani muyulu yuma isatulation kuma isatu adi yuma isatu era yedi adi era yedi kweseka mchikuwelelo chami muna mkuwelela yena Yesu Kristo na munjila na kumusendela according na chikuwelelo chami ni kuwelela nakankashimuwala la windi na kuzata mwaya nyidi muyindi muna mwaya shimbizi ndi mwakenga ya mweni ndi Yesu Kristo shimbisha mchidinyoyo shimbisha mchidinyoyo kuzata shaki na Yesu Kristo shimbisha like ne chimunenzeno ngana na kotwa ka Yesu Kristo ngana munenze na kuchuhinjula ku spirit so kuiza chumunenza kuchuhinjula mu spirit shingami muna mu spirit yamnikala wakudilongeshela ninzina kulweja ko chumuwalala ne like the way muna kuoshangana elanga ne ku mu spirit yam ami yeko na kufuma kuitala ni dinaja chengi yini kuiza na kwata ku Bible ambalanza ambinga nchidinga na ajila sango Bible ambalanza ambega la ajila yakane ipepa mkanda upepa wani idiajila so natereka kuiza na kushimuna ko chumuwalala niwe nakulonda tinu na walala mina na kushimuna na Bible nikala na faith chikuwelelo chacheni okay nyidimi nyumura kuzatenu harweni kulonda makai muyulu ami ichi ndeni ngona try it yaka ile teshenu nzambaka itongu makai muyulu amgwa mnyidimi yamona showe na shawo chikuwelelo chamuo na mkuhanda kwa spirit ya miyeji mai na isha wa Yesu Kristo na kumzatila wa bene Yesu Kristo ngu dishikuwelelo chamina shawo dichuna kuyula chi ena wale nimna kuosha neno mumkwelera Yesu ilanga na mumzatila nganyidi dicho nyidimi muna kumzatila kinyidimi yenyu muna kumzatila Yesu mwiranga yuma nyidimi famuzatila ngayena muzatila Yesu Kristo dine nyidimi yamna kanga shinekala nkuludi na kanga shineja kutangisha omazo nzambi na kwa nakulanga ko help ne na kochwa na kula akankela kankela abulu ya emwan ne ko simkon muncho na tereka kwa nakulanga hi na kungila help dichine chekara yumo yenviza tanehi Yesu enza nikuza mkwingira mu mutwesha wani samu ne muna mkwasho wani kashina kaji ine dichuna kudiola chi ne chekala yuma aina nyindimi muna kuzata mulomna shine chimu mkwelera Yesu nikuzata nyindimi yi emwana indi chine chekala yuma muna mkwelera ho Yesu ila nyindimi ndi kuzata ne mwakenyira ne kuza lero ine nutosha kunyila wani sana ndi mwindi na kuzata kosi ndi mwindi muna kuzata wani ne nga hina izatu wani so chinga na tela kuzata ndi mwindi na chikuwelele okay nyindimi nyuna atweshi kuzata amaseki mtisha nza mkoa naganga shindi nyanza mbi kala kumuchumpa kesha izudindi
kuimba chumina not chumina wanaka nkashika kachila mu Bible. Bible foundation. Na kuenga na kuzatila Watu veni. mazune uri matanga Bible foundation atandi maitanga mpinje kwa kutanga ne. Ineshwa tanga ngamwani. Kwekala wakujine hii mnamisi mwafana wo kasika munchuku mujimba. Mafwana efuku dimu. Nikesi kuji kuntetemena bacho kushaka kumelela watela kwa kutanga mu Bible. Okay. Enga. Nei akuleja nao. Mwani. Leta ku 10 kwacha. Uleta 15 kwacha. Unova hii. Nao eleta ku 10 kwacha ho uleta 15 kwacha. Unova ira namazo. That question. Kuti hanuchi. Nei akutuma kudamvari nao leta ku 10 kwacha. Natela kuleta ina 15 kwacha. Namazo na yova hili. Alamazu. That is difficult. Amazu na nishina yova elo wani. Na yova elo wani. Yova elo wani natela kuleta. Na shilu 5 kwacha. Ndichi unakwira ne ya. Unashiruki. Tiano kutangira mazo. Mukanda ona atangi manako echo. Watanga yo 1 chapter 3 na verse ya 16. Mwairuka de mwaitia de. Chaso eche inzambi kukenga mpata mno mwishini. Wayinkedi mwanindi umo. Kulonda muntu kwera ngai. Ukakuwelela. Ukumukuwelela Yesu aheti umwa haya nyaka akabulukwera ngai kunonga. Dichi hana kukuwelela eona nonde nenyidimu unashikude. Nechi nanoni muntu 5 kwacha na kushaku 10 kwachibwe kala 15 kwacha. Dichi nei ukushira kumudimu nazati Yesu ewakengera muyulu. Ine. Dichi udei. Mukanda wanzamira akwira muntu akengiri muyulu chinga ho amukwerera mwanta ye Yesu Kristo. Ilange ne chini kuzata nyidimu yindi. Nafumira kutanga maziku mukanda wa Yohana chapter 6 kuna naudi kuzata nyidimu ya Yesu hira yanzambi okwira ngahi kumukuwelela. Ilange nenu ni mukwereri Yesu irani zati nyidimu yindi nenu kuzata waina kengira wa wanyi. Mukanda wa Efesesa chapter 2 na verse ya 8 ni 9 tiena wamazo anasone ku muitishi chachu wahi mulonga kuikwasha kunankashi. Mulamoni? Twaiwana hana munasha kama tunaitambike muneze tunasakiri mova hili. Hadanza amina kenge n'umutinsa aho yalala. Mulonga munakisipinjira kute yume mkuu. Mkuru tienu mwana. Efesesa chapter 2 na verse 89 now mulongana ya mwini na luwi ko kukuhwerera hiyenu awenuku hicha mkunguru chambara chanyi chanzambi hicha kunyidimuku kulonda kubuli muntu uko disama yaona disamide mwenge muna disamenga hana nawo adi hana yinsa onetu unadisamina nyidimu ye wakwashanga ntwana wakabakana watangishanga izudanyi danzambi china tangishinga yi mkweli matina kudisamba kuna kumbidi nindi amwana ka yamurumu nganezi na kuitangisheni mundu kuno go hospital ine na oshini tukwerere nunyi Yesu dichite now hicha konyi dimuku anashiwo izudinga hi dimu kukuhwerera ne okubomba kukuhwerera na nyidimu una kutitwala mukalonga mulo una kubombera kumudimu nazati Yesu inzamba na okenga eyu kuwerere hanyidimu yeyi ni mudimu nazati Yesu kuwerere ho mudimu wu unazati yinyi Yesu wafiri hakurusu kukola nshidi jeje ne mkushinshika chimwa handa na wanchu mumukala eno aitena ngana muntu wa mwaindo watama like ne chuduwen mazwanza mbingana wane dina izuden muna washingana chudin forefront ne mazwanza mbi not ne always akukenga wani kwa duna na akukenga but the rest amavulu anakujindi ema niko shanam and chai monanga hira mabamu chai monanga aitena nawe udu muntu watama ndi awosha nawe kala ibam dawo mwa udu muntu mwa nani di muntu mwa udu muntu mwa di chenchu madiru kama udu muntu mwa ndo watama ami kuda muntu watama na ama wa imdu giseka didi amina diteja kuikala ne chini dingana akochu dona tere kumwana kuwaha mwani ne aweno atera kumwana tereka kumwana kuwaha iche ne mukushishika kwe amine mukushishika kwa ami na dimona kuwaha o mudu muntu mwaneje nga hano amaseke kala nchama wa yeshman makwa watam ejmo kala mawa muganda wanzambi nawo kosumu waho chinga nzambo dicha kashika ne nzambo na twambi hin mwani anda wanzambi nawo kosumu waho kuchinganyi nzambo ene udo wa muwai kudachama dicha kashika ne nzambi na twambi hin na twambi abi ina kuitisha neni kwinza kudei na ami nyi George
Ilanga yeno yaminyi 1. Kumadiku irukanwala wejima ne wandimba kama na dinyi 1. Kudei na nami. Nekali muntu amchidinyi kudei. Wakutwamba. Inde chuna ditene udi wa muwahi. Ilanga zamindi udi watama. Udi wa muwahi ndo watama. Udi watama. Muntu watamba wa muwahi. Ine udi watama. Mukuhanda kwenu mwatamba udei. Muntu kutwamba muntu yenga mwekala. Moya ode chuma cha mkwenu. Ile cha mama kuitara. Manyi mundeo. Bro bate. Moya ode manyi. Mulonga mne ili manyi na dinga kansi. Enga namna dinga kansi ngana mumba manu kunola. Enga. Enga. Dichi muntu kuia. Moya ode chuma cha mundu. Ile cha mama kuitara mundeho manyi era kushikola kusenda pensulu. Era mukanda kushikola kanda msende wale chuma cha mkwenu. Mwasenda de. Neya mnuku senda peni ya ina kurandiri kudamvwari kushikola kuntene ndini. Ikombi. Dichi muntu kunaona chuma cha mkwao cha kubora kumuiteje. Nekali mbuchwamba. Nekali muntu amchini ikombi ndi ikombwa. Ikombi. Eni mudi ikombi ndini. Chile moya ode. Nadi ikombi mwana. Nadi. Oipinji. Nele kandala mtambula Yesu Kristo wali. Alupinja mtambula ra Yesu Kristo. Mtambula wanyi. None mwadi mtambula kachime muna goshe na diti na mkanda wanyi. Munene kineno amina dina difuikija. Kwekala kudifuikija ne odi mtambula Yesu ra mtambula wanyi. Necho muna osho when it's different in my Bibles tunatanga ne like the way muna osho au mirale kombi. Dichitinere we ode heraka muho. Kwesikana shimbia nzambi na kuyachi. Chinjira. Ewe ya de odi nyuku menso nzambi. Ikombi. Ina mnidi ikombi mlone ya de mafumu ndeo yanyi. Ya mama. Ela understand. Cause ntangisho necho muna kushimuna. Sina ramboli. Like necho muna kutangisha so that nakula kuna understand ntangisho lijina bishiyashana. Dichiku dikudimba. Satana na choshi kutemesha ntemesha jindi na kule Yesu danzambira akudihe akudihe ngishiyo kumane unamkolere Yesu dana kwa mkalungu chinaotekana dichineye we ya day muntu yanga mtenanga nawe ngale kombi odi china kuchumona inza ishimbi ndi tunaikotola ikweseka kushishika kuhanda kwe wadilongesha le kufandika nelo kwanye kufetana mwakafifu kwenye nikuchiruka kwanye nelo ya mwenye ndenzana akwenza mavulu lelu anadingi jimuyuma yampata mnu mwishina bujira kutwamba kusheta mawalwa kuna makanya na yuma yejmu yakisanga nanga mujima na kutongosha kane dikuhanda kwashira inde udinyi izamla kumoni inde udinyi chineri we yade kushikola sangunero ne kansi wadinga kansi ila una kwanuka ne chune we dichi kansu wanuka yuma yaneri ona nkemba ne ona avuari kuna ku maternity na tshipiro kama ina kumwekana chinga muntu achide kukula muito dichineru weiri unakwanuka nukwanuka ne weiri kama na wadinga muitongo joke wakula dehi hera wadinga kansu kumuji ninza mbwa kasombesha nyana mchido aneri kyuma yatama muitongo joka ya ilanga na yiri sadegani dichinza mchaka sombesha ya sango ya ukombe wakayinga ndo akafana acho dimu wakafana acho muro wachira denecho ilanga ifuku didikoku inzambo ambaka leta nyidimu ya wantu jima yanshidi hatoka na kuisompesha munati tunawashina ni mkolombi ne inzambo akatanga mukanda wendi kumenso ina kutangira nindi kuira uvumbi chinjira kuya chinjira kushimna wonsa wakutwamba chinjira ne kutela muntu amumbanga na mwenso akumufira muchimwe ne hayo ombanda kwa ika china kami nindi inekali yuma kumenso anzambi nshidi hera ona kami ndua mudi yuma itu na chindi euna ini ndo nafunacho munafuna chimujirani sanguna jila ude majira ude nezo kutwamba munatwamba mapambanga hamba seki fumifudu mavari gini munatweshi kuchinda nikutwesheka wanezo mapambana avuli ndana ke helana mkanda wa Chimweke chapter 21 verse 8 now akakutwamba age maka ya mwijia dakesi umasichuna iti china ukwashi china ukwashi ndi china kunengeshi mulona kwa mwijia dakesi chatele kukwasha nga chikunkwasha kari mulona neto akweseka mwana kuloja na ino mpinja mina haikwa ona jelire na tushikubalmu muna tushikubalmu ka dimu dichitune njiri na kuyireja dimu na muntu dina mpinja kufira kuosha ne muna mwana ndi dichi muntu une kali kombi ne yeye ni nani
checho ya yume wantu necho tudi makombe kumenso anyi hakwira tuyimu yulu chinga chuburi nika mulonga nika hanu amaseki nyona aburika mulonga kumenso anzambi mukanda wanzambi nawo neona okenga kukama na muntu yalera ombanda chiusambi kwiranga kumusumbula neo ombanda chinga amusumbuli neo yala chinga usumbuli dichi ani nsangu ya kusumbula na okama na wambanda ili mwasumbula de kanda ila mna kama na wambanda nanga amavulu necho akakwira ujira ejimana kwa mwijia dake yemna kema kama mwijia dake tina ticho chini kuilanga wani kuchina nikaya mwijina dake dichuma chuna sakuli chaini mpijidi chiwa sakula de nawo shanamid satana nzambia makonu na puti shitongo joka ya wakwe na kumona ujira nedi mundi kuhanda necho ilango yume una kumona na nedi mundi kuhanda na kutwara mwijia dake ili mradi na kudisa maneno mwayanga kuovala ndi mwatanga mazanza muda ama wa ilanga nzamina kushishikira mwache oti chichwekala twadimona nga kuwaye twawe ilanga nzambi watumona nga kuta dichiza amina okinga umone kutama kwanshi DJ mulongi yume yone yejima nzambu na kufweta china kufweta inzambi euna kwa mujeda kesi diulo kuwechi ulo kwanshi di kufa nzambu na kutufweta kufa na kuya mwijeda kesi kufa hikwambuka tareni mwana kufa hikwambuka na nzambi haya akayejuma mwijeda ke diafu mini Yesu hakuinza hamaseki nindi heno wekanda ufwi munshidije na kuya mwijeda kesi akuinku kuchumanyi kutonda hera chance kulonda umutongojo kiyena Yesu wiringa hi kumkuhwerera chuku mkuhwerera Yesu inzamba kwa nake nishidije Yesu engiri mu mutima we akubalumuni na ngovu jindi bai na ngovu jeyu chikubalumuna yena eyutreshi kwirangahi kumulondera yena mulamon mwereki mazo ana sone kwa chikobero chechu munavali chaino ntindi mago yumwana wanyu mulamon omazo adoho hadi machuka necho oy mulamon fuck you ikuchuka na necho dichuma chuna vali yeuna kutanga mazo anzambi ko vala ila una vali mazo akutuka na chikobero che watichunye do kuluwa ne muntu kwinza nindi chwana kusonekeri machuka achikobero che ukuiteje indi mu shop ne una wanchi kobero ana sone ku mazo akutuka na kuchilanda ana design kulanda ho sango ya mina chikunga wanya mina kulanda kumana nei ochuma chinatweshi kujamu natweshi kuchilanda chikala chituna cha kujana chimuntu poison no kuilanda wanya sang poison indo chikobero necho anchana kutanga machuka chikuikwasha china kutanga nao newa mkenga mkwe nukumwira chuma cha mutisha kutamani cha mkwasha mkwanda wini cha mkafona chuna asendi chikobero cha machuka anchana kutanga china kuikwasha ndicho kuchuvalira okay dichi ina kuosha nani ineona okinga ne wakai muihulu chinga obaru mu muchima umoni kutama kwanshi dijene kama chalala hinshidi kumeso anyi wikuite jene yuma ine kama na yanshid ina kwa mwijadanka chakubula Yesu ina tweshi kushika kudi nzambu mwanta Yesu wadike shedi wadinga chakadi hinshid wenjiri ano amaseki na kufuita mulonga we wanshi hakurusu awoshiri nindi meri kumazo awoshiri hakurusu champo peru awoshiri nindi china amani chuma nchama nini shidi chuma nchama nini mukudi mukudi wanshidi jeyu eriri ngahi wa umanishi nakosha nindi na manishi mudimu we wejim ikumwanika kuleta chongo yenga na manishi mudimu we wejim ilanga yena Yesu nawoshi nindi na manishi ilanga nenu wa manishiri wanyu kitu mkwashye nuko nakuzeta nyidimu yayi wahi na ukwashanginga na ukwashaka bakana na kutangisha mazanza amkulo nacho kai munga muyo innehi mwani twazatanga nyidimu yayi wahi mulonga cho mkenga Yesu bai kulonda cho kai muyo tunezi na kushimna izuda Yesu kuno mulonga cho mkenga Yesu tunovairi nshimbi indi ilanga hidi chaka ntwara muyo aminako ya muyo na no chineli na assembly kumkwelera Yesu na mwafirira nshijamje na mtambule bukara chamu chami diuna mbalo muni una kumbalo mna hefu muloko balo mukako amweka na hefu he
dikichumo chumukwanda kwecha mweka na ode indikana chakwira Yesu enzina kushaka mamudeyi na utachika kureja nini iyuma yatama watera kuhandangana chamweka na ode mukwanda kwe kamdane chamweka na ode gaseni dingana wani nasakiri munete jwalala munawoshi nawo muwalala dichi enu Kenya Yesu ayibalu munita ndi mutwale ku chumna kuhanda Kenga Yesu ayibalu mun ifuko ndima Kenya Yesu akayibalu mun tashika mudalelo na kakumbiti tashika lelo ne kosha muchima we muwalala na kumkwerera Yesu chuna kutia amazu charala odina ngofya ku balu mun wa balu mun muntu wadiga na wandemoni wadiga na ushika mama jamu ilanga na waundiri betete na utashika kuvara nchacho wa anchu ya kuha nine ile ruri ndi na cheshikuwani nei ekukuwerera Yesu mutima wene charala wakufwiriri hanshidi jeje mawa jifwete wa manishiri huku mutambura mu mutima weyi kwa mwinewa wena unashakami insangu unakutia Yesu dina choshiku kwa mwina mlo dina ngamwina mina balumu dina balumu nancho amavulo Yesu wafwiri chafwiri hakuruhusu mujimbo inda otwalire kudi mwijambo watokerera mu mafuka ngahi watokera mujimbo windi chinjira iranga mujimbo wene yakutwala muna mu maseki mafuka asatu okwiranga kutokera ina watokera wani mulonga inzami Yesu adinga hinza atweshere kutoka mukanda wa ile chapter 2 now Yesu mujimba ini watokera uko Petro na kushimira kudai Israeli nini David watoka de mafaha mavunyu mwijamu iranga yu Yesu ashimwe ni David atokera uko mulonga sonekeri na huwa keteja wei wajira kumona kutoka ku chamujikiri mwijamu wasangiri mukufa hino kanda sangu mashidika ayiri na kushinga kujamu ndindi chako la kukanyesha ira kwera ngi umuya kudatu mbanje chindi mulonga tonjo ke na atumbanje chinda kuzira kumse iranga Yesu adinga mona mujamu efukuda mtisatu wasangiri mukufa bichine kukwera ne Yesu akufiriri echalala mujikiri mujamu wasangiri mukufa yakukwa mwina leo mulonga na kufeterire kudi Yesu yomwe ukutia ngaye kumuchima weyi nei muntu ana mukasi mukale kutwesha kudifweterane ana mpimini 20 million unenda 20 million yeo mufweterani irango na muntu una fweteri 20 million wabura kudifwetera kumadiga akwinzira kuletera 10 kwa chinjiri na kuletera 10 kwa acha kulonda nifuntishe mu mudimu yemu nazatiri ukutenga kumuchima we katia uta utenena kutuki netu ndichina kutia ni Yesu hadetu yena natufweteri mulonga weneni irange tuna kenga netu tumufuntishiri na no tuna kumuzatira ko nyidi mwecho kushikira mudimu nazati yena kalen himachuka Yesu nazati mudimu weneni dimu ko kutwa mwina dichirero hano yimudi nacho shiku ya mwina dicheni munaho shinene muno kenga ya mwini rero izambi nindi ne mukwera mwani ndi Yesu ko ya mwina cyara mukwera rende luko ya mwina insangu chuna washimunga na kuitongojo tuitongojo inaikwashi ema inaikwashi munjirani nesuna kuitia sangu inatukwashi munjira gwira yoma yatamachizi ikutosha ushika mwanta wanzambi wani sote twatera kulondeja mushimbije twatuleje neshi tukawana wa mwini ishimbinye no imatera kulondeja kulonda kwa wana wa mwini akumukuherera mwanta Yesu ishimbi muho kumukorera anyi Yesu kumukorera ikuna imuri kukorera china imuri kushinda mena tera chikamu tuna shakami na shinda michanyi kwa tuna chichwamu na shikena kubiranga shaka nine na wa mwashikena kushaka mahamba mulonga chuma shaka mina muda maseko wani muda mulonga santuna shinda mena mulomweru kaneno hakola ilanga ne mukulondera ina yantangi ya overland kiusekulula munako ya mwisho dake tunateka ema tunateka china gosha ema Matthew masana washu dichi Yesu dichi kuku chako chakola diwa kuwera hera mnana kuzata piece work za 10 piece work je nuko na iranga bai mu twambi kulonda umwekane kwijimuna kuirondera wena kulonda idimi nawe mnamkorede Yesu enu kwelele Yesu munchima yenu shakamenu hadi yenu
Yesu ndiwa kushinda mena chitunenzi kuno tunakushimune twawe ndi Yesu mwana imwatera kuwerera bayamu ni jina damu kudirugane kudironderane elondere jina da ye Yesu simba kwa chateka mwana zambari simazinda aikwashu kunalemi tongojo keni yumi izamlero iteja mwenzi kuno kulamtisa ya wana yawa chidi kudeno kutonda kudeno awe ela wenyi ino awe ni mukutonda kumkwerera Yesu era kuira ngahi kutware kana kumuka na kumukana chateka mwana zamba ikwasha amazi mitambo tushina kekela kunana iwe ni mwana iwe ndakasunuka tushina kekela kujimu mutangishiriye mbaba matanga ngo sande ngo sura kasunikele chonateshe kufuma nguma yemu na kuizana kutanga nanegura kumwau ngene tunachoshika kuizana kutanga Twalenu masukumatunga ejima ayeseki mutena wakuyitongekela ejima ayeseki